فستیوالا فیلمانا کتکاران کو ایسال دهمین جاره تیل دارخستن ایسال جی به بشتاری 75 فیلم نافخوی و بیانی لباجارن استانبول، انقره، ازمیر و آمده دست بکر. فستیوالا کو به فیلم و خباتین خو گرانی دای سر راکرنا سانسور سر سینما و هنره ایسال جی به فیلم ابناوی امریکتن کوچیروکا دجبرین سانسور ودویجه دست پیتکه. Savunanların festivali 10 yaşında. Aslında İşçi Filmleri Festivali'nin Armanca mej festivali ev ku em şert û mercên ketkaran bînin asteke cîhanî. Ji Afrikayê hetab Amerîkayê, ji rojhilatan avîn hetab bi Çînê fîlm hene di çarçeveya festîvala me de ku hemû jî bêpere ne. Duwarê sansûrê de jî armanca rêxistina me ji xwe dijberiya sansûrê ye û deriyê me ji hemû fîlman re vekiriye. Ew ên ku nikarin hunera xwe pêk bînin li qada rapêçandî ji hêla dewletê ve. İşçi Filmleri Festivali'nde yer alacak. سینماگرین کوش فستیوالا فیلمان استانبول فیلمین خو کشاند بونج بر سانسوری بریاوی فستیوال دی خو بگینن تماشاوانان جی. İstanbul Film Festivali'nde Wek tê zanîn wê di 12 Nîsanê de fîlmê Bakur bi hata nîşandan di Festîvala Stenbolê de. Lêberî wê bi rojekê gotin ku ji ber kêmasiya belgeyekê nikarin fîlmê me nîşan bidin. Li ser vê sansûra eşkere me jî fîlmên xwe kişandin jê û festîval hate betalkirin. Li Enqerê dê bi hata nîşandan, lê wan jî xwe li ber wezaretê negirt û nehate nîşandan. net olarak ifade etmelerini istedik. فستیوالا کو بدروشما کار و عملی مجیانا دمشه لگل سانسور بالدکشین سر دجواری جیانا کتکاران و کشتنین کارکران کو هر دیچه زیده دبه. ام پیشی بشتاری اوی ببون فستیوالا یا ایکاسوی ببون لیوره هم دزانن سر باکوری اوک سانسور کاته چیکریم براستی مجی او هنکی پروتستو کن من فیلم خو پاش کشاندو براستی باوریا من او ایروشوندا ادی تو قانون پیشیا وان فیلمنا نه گرتن یعنی برا فیلم همو آزاد ببین برا به آزادی به سالونا دا ورنه او کرندا ورنه نشان کرندا. سینماگرین کو 10 سالن دی چارچوبه و فستیوال ده بری کامرای خود دن کتکارین جیانه به سرود یکی گلان روزا کتکارین جیانه کداوان جی ببیرانین. فستیوالا فیلمانا کارکران حتی ده گلانه ده بپیشاندانا فیلمین کتکاران بالی بکشینه سر سانسور هیل سر سینما و ده دوزا تعدیل سر کارکران بکر. آلان جوان